Jidie ejeso na Kristo be ya ma osa wate ni wusori no ebeke kane ma aboso amaye de wahwe ni mo ache de bebem ebusua ye nkodi nkomo na wonim se Ghana Health Therapeutics enuro de omo bebre wo ho na afekwa foforo de abeka ho a ye taabo ho de ru se be ya yade ko ne bi ha wabenya yaresabia papa na wakono ay Executive Prostate Center ejere menya Dr. Carl Quest wa hada Dr. Theophilus Nyako ya ye ba bedi sa nkomo nyina mritia yi entem empedinfo mama kwa ba na mpombo ko de bibia ye boko ede nyankopon ase Carl ne de he pacho ye mia me hwe sweet na be ye wa me resa de abrofo se mu omu na be ye wa na tuo ne de ja African way online no me ko ne se nkambusa me hu sweet am so on because ka ne request ni boma abrofo se mu no online no ede ne mama fere pa yo de mo fere wo ye kofi ana akwabra me ye kwame wo ye kwame sister wo Ghana din sa enti ye ni nkomo kakra Executive Prostate Center. Okay. One who cry na me say see. One of the casa first. And the mama ni ajo. Tio, mama ya kasa Executive Prostate Center. Eye ejuma be ya. Okay. Dia na moye. So ya kasa Executive Prostate Center EPC for short no. The freshest and newest clinic in town. Na EPC no. Ye na Yadindru, BTC Ghana Man Capsules, Prostate Joy, Ghana Balm, Crypto 400. Ye Ghana Health Therapeutics for. And I produce and no way no ahodo na in Pempi no na etie for etie wo radio so hwe wo TV so no mo fra. Omo ka say oh. Mundro ne de ebo ejuma wo na at least anka motumi the clinic bi ka ho maye anka ebe boye pa. Enti penifort na ase na say ye be ye clinic sie baako ultramodern clinic near the machines ekukudam ene ahodo ni na egugum kama senia ye clients efren ya ye betimi director mamba Executive Prostate Center enti no ye ka say Executive Prostate Center ye prostate specialist hospital so we battle with prostate problem biara we last stop ye Executive Prostate Center if you say a ho na eduro honom yenye matrai makwa bia asem bia wo honom oba Executive Prostate Center na wo de problem ene eba bepacho onfa wo problem no enkofie biom nti your bema na wotie yen na say wo battle with prostatitis infection of the prostate benign prostatic hyperplasia yeta commonly yeta friend of prostate enlargement and as a prostate na yekese no eno so no wo battle a yebetimi ahwa the last thing and says wo de na da ne kokram yeta friend of prostate cancer and so a wo betimi aba EPC and Executive Prostate Center ama wenum ni sa issues wenum ni na ye bebo na solve am aside that so no yesa ehwe other conditions be say infertility say obema ni obatna for a couple of years na omopa awo mun same problems so say be awo battle with diabetes, hypertension, cholesterol problem biara, dietary counseling and awuhia so a yehwe ni na the mount Executive Prostate Center nti say ka say EPC a no na say enye mema ya de prostate ne nko ana musa yade ahodo obobo so nyina obi obenya onya ba ho mbenya ho adaje emo ahwe na ma se atu isa pepepe wow mame nko ka ho na me de minimu se sa modre prostate joy yes na say na mo ye no no abadwa so na omanfo hu nsem wo so mo ne mo kasa na in fact munya ba bi obi wa na ono maduro ndie bo person de ho be kire doctor bi nti na ama mo de Executive Prostate Center yaba sa pepepe wow ye hwe sade ho no madwuma sitie na sade wo kasa clinic na ye executive ye bo ye ne se ja ye ba na ye insurance ans ye timi aba ho oh senator ne say kasa Executive Prostate Center na executive na da nimo no enye sika anaze bi akitesem ne ye oda bi enye wo patient no okay executive treatment e de be ma from sena world car park ho sena we ne watchman na asa gateman no beje we inside ubeko OPD ho sena e beje wo feso ubeko doctor ho no be di nkomo ubeko lab ubetwa scan baby abewura bia no executive treatment e de be ma patient enfa ho no wo class wo ba no de car kese so wonam form so the bicycle ne buy and found how be say rahobia no executive treatment I the man no and na me say Executive Prostate Center
enye sika ye gi wo ho ana se bi ntina de sa to ye ho e treatment e de ma patient bia no ni ti e fa ye ho executive prostate center na sa adaje a mo benya sa pepe afɛ yade na ma se tu akrokro ne obu anu mo kra no hia kasa de kakra bi obu anu onya obu anu ne kasa akwa boso na ne ho ato sa ne te sa ni nyina no e fa ye ho executive no te no na brand na de ma class enye sa ne te kra se akasefo nko na mo ji omo ho obi a wo ha obi a tumi bo mo be hwe ne pepe ana ho so nyi sikasem so obu a be ko baabi no obu se be bo obo kese obu a before class e be chichire won sa check BP kwa ya bo obo say 6,000 5,000 ko first ka be brother bi ya ho no se o yare na de buy no a wo di be ko fie na sa yare ne ho bie no ene priority ti sikasem kwa de enya de a wo so wodwen ho bebre wo buy ho pe e be hwew do na wo so wo to a obetimi ato na later wo be to de aka lab e de mama ma oni nyina make sure said ho be to eno ne priority ho enye sikasem kwa yan hwe medofode na ma executive prostate center at Danson. Then a man who is different from all other facilities, more special near maybe a more clients about. Yeah. It's there EPC at Danson, saying other healthcare institutions, then say number one, na yewo a drone. Na said da no say ye can numja. Testimonies are if yen draw nipa bebre efa edi treating a lot of their diseases no. Atre say yendro no true to our word no eye adwuma eti no say wo ba EPC na wo de wo yare e ba ye make sure say onfa wo yare no enko fie biem eti EPC de eti efo eho na eduro wo eho na ye wo last stop say wo battle with disease bia eho nom na eye wo last stop udu EPC nkwa de a esa say yendro no ano onam na ano ohye nti no ye de ka wa enche na eyi oyare e dey feel e dey amount apart from that and so your services are very very affordable. Okay, yenim say economy ni mu e dey kakra aha sikasem e ha nipa bebre enti eno senti ni mpanifo etnas wo EPC and na you consider say e was say you make sure say your services are very very affordable senia obi bia ebetimi patronize yen enti wutie yen EPC die ehonom na ubenya ayaresa eye very very affordable in drone so enam cow efa hin be hu EPC ye wo Medina Atraco down so wo ko Medina wo dru UPC junction na wo dey see wo ho bonso ye big signboard back wo ho taxi station bi wo chom so wo ko EPC omodo be ko so wa so na wo ko a wo dru Atraco down a wo sane kakra bo hotel bi on your left side efa no Pelma hotel ubedru ho so na ya billboard kese ne de ebo ho akrakra na ho kra no ubisa ne se wo ko EPC a obe direct ama bibia be fine ye share contacts bi wo ho bu no oba na wa yera na wo pe so free communication your number send the adwuma no e 2 first number no e 0244 727028 0244 727028 and your 0537 266 300 0537 266 300. The number said the adjuma. Adjuma Monday to Saturday, Monday to Friday no 8 a.m. to 4 p.m. Saturday no 9 a.m. to 1 p.m. Time I dey we ba bia wa beto doctors wo ho, wa beto nurses wo ho, wa beto lab technicians wo ho, sonographers wo anytime be bia no e be hwe wo feso. Say adwuma na ye wo EPC no wo se wa wo di wani eden e be hwe bi na wo kwa wo so tima eden e di adanse papa Madam say ebusua na me kai won so say omo ne Ghana Health Therapeutics na edi dwuma nti omu no Ghana ba mo ho crypto 400 on say menyera save 500 Prostate Joy and a Ghana man capsules. I was muti agaka. We na my interview na nti no minim dodo omo de be omu nu papa eno so abuso e wa herbal shop and pharmacist ahodo nyina wo kwa obenya bi ni wato na mom opeso mu tu ya de asema wa na wako executive prostate center charity a say EPC ebusia me da me ho aba me ba de aka chire nyina no ebeto asonko ba bia taking over me Father I depend on you I have come
enkasa fabric say ade bia wo pam no mesrew wo ho na fabric no papa ne wo so ye fashion designer anasa wo pa bibia to akoma o designer pam ade ama wo ene he omo suiting fabrics e wo ho de pam kaftan de pam agbada shirting fabrics emma fabrics nyina bi e wo ho Massimo cashmere big lomo brocade Italian linen British tailor paradise bridal satin ene bibia ye de pam wedding gown nyina no enkasa fabric e mo Mr. Kum enkraha eno omo ne Methodist bookshop no e de din hwe ni mu obetumi a 0243 422 591 and 0276 709070 Facebook Instagram enkasa fabric obehu wonom na mekoi happy birthday enko ma Princess Diana Oben nyakopon hira wonye okese o ma nkwatenti ahoden ene sika womwei efri David Amoa yo wo multimedia house the sister panyi ene ukunu Francis Oben ka ho bi na afa anuano ma miensa no omo nyina ase omo we show Princess Diana Oben happy birthday abusua wo hia me a eya frame amoche wa ba ajwa sewa ebra na so se me konti kwasinsia ebeto so